Pa da. Jao, Koga si to nabio? ne znam. On nije ni tu vjerovatno. Izvini. Jebi ga, šta izvini koji kurac. Kirat ćemo sad kao nijasni video. Jeste vi u zatvoru? Znači, a ovaj sa ovim kurcem, znači ne možeš kontrolirati. Da, jeste, ovaj je baš loš, brate. Jeste u zatvoru vi? Ja to Evo, jednom tu uzeo smo da nekoga ganjam, da kao, znaš, ono, da se zborim sa njim. Ne može, brate, on se okreće u krug, nema ništa. Popizdio, rekao, bolje da sam uzeo neki svoj obični, bar bi nešto mogao mu napraviti. Ovo mi je dobar BMW, brate, ovaj džip. Ili onaj novi što ima, kao ispred one ko crte svjetla, a white body je. Ja mislim da je isto X5. Moguće. I onaj sedmica mi je Moramo dobar. svi cep to kup što meca za to. I samo ga roštiljat. To, samo nabijat. Treba